buzima bwawe. Daniel abangu Imana yohereje marayika wayo yakijije intare ntacyo zanwaye. Mwene amakuba umaranye iminsi umaranye warugiye gusozanya uyu mwaka wa 2025 Imana irahagurutse. Tangariza ubuzima bwawe ngo Imana iravuze ngo irahagurutse, ihagurukiye kuza kukurwanirira, ihagurukiye kuza kugukiza, ihagurukiriye iburanya intambwe z'agakondo yawe. Imana iburanye amashuri yawe wa muntu we. Nzanye ubuhanuzi buvugana nawe muri uyu mwaka turimo dusoza twinjira 2026 buvuga ngo gusenga. Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, atirengagije gusenga, idasuzuguye gusenga kwabo. Mwene data mukundwa wowe uneza amatwi nkurikiranye ku Isarura 12 TV, najya ngo nkubwire ngo Imana muri uyu mwaka turimo dusoza, Imana ikuntumyeho ngo nguhanurire ngo Imana ije kurengera ubuzima bwawe kubw'amasengesho mazige usenga. Imana yumvishe gusenga kwawe, kuko Bibiliya umwanditsi wa Zaburi 102:18 yaravuze ngo Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Imana ntabwo isuzuguye gusenga kwawe, Imana ibanye nawe, Imana iragushyigikiye kandi Imana irakurwaniriye. Numura umaranye igihe ingorane, umaranye igihe intambara, umaranye igihe amakuba n'ibyago bikugose impande zose, ariko Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Muri uyu mwaka tuwusoza turi ku itariki ya 19, turi mu masengesho bita gusenga kubohora. Imana ije kubohora ubuzima bwawe, wowe dukurikiranye. Imana ije kubohora ubuzima bwawe. Amasengesho tumazemo igihe, Imana imaze iminsi ivugana natwe, ivuga ngo ije kubohora ubuzima bwawe. Uyu mwanditsi wa Zaburi we yaravuze ngo Imana ije kubana nawe, kuko ni Imana yita ku gusenga kwa batagira shinge na rugero. Wowe utari ufite shinge, wowe utari ufite shingiro, utari ufite na rugero, Imana ije kwita ku gusenga kwawe kandi ngo adasuzuguye gusenga kwabo. Imana ntabwo ari Imana ishobora gusuzugura amasengesho yawe. Imana ihagurukiye kukurwanirira, Imana ihagurukiye kugukiza, Imana ihagurukiye kukuburanira. We wari ufite imanza kubwo gusenga kwawe, Imana ihagurukiye kukuburanira. We wari urwaye, bishobora kuba wari urwaye kanseri, ushobora kuba wari urwaye diabete, ushobora kuba wari urwaye impyiko, ariko Imana ivuganye nawe ngo kubwo gusenga kwawe Imana irahagurutse ije kugukiza, Imana ihagurutse ije kukubohora. Turi mu masaha n'amasengesho bita gusenga kubohora. Imana ije kubohora intambwe zawe, Imana ije kubohora imigisha yawe, Imana ije kubohora ibyiringiro byawe byari byaragiye birahera. Ureba mu gihe wari umaze usenga, ariko Bibiliya iravuze ngo iki? Iravuze ngo ni Imana yita ku gusenga kwa batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Imana icyo tuyikundira ntabwo igisuzugura gusenga kwawe. Imana nisuzuguye gusenga kwawe. Wa mukobwa we, Imana iravuze ngo nisuzuguye gusenga kwawe. Wa mugabo we, wowe unkurikiranye, nazi ibibazo ufite ngo bingana iki, Imana yitaye ku gusenga kwawe, ntabwo igusuzuguye. Imana yitaye ku gusenga kwawe, wari uzi ko nta shinge nta na rugero. Imana yitaye ku gusenga kwawe, ihagurukiye kukuranira, ihagurukiye kukurwanirira, igukuye muri ayo makuba, igukuye muri ako kaga, igukuye muri izo ngorane. Pena shawinima eya sasa wini my God. Imana ije kubohora intambwe za, Imana ije kubohora imigisha yawe, ije kubohora amatungo yawe, Imana ije kubohora imirima yawe, Imana ije kubohora ubucuruzi bwawe, ishingiye ku gusenga kwa batagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Imana ije kubana nawe, amaganya yawe umaranye igihe, Imana iravuze ngo ije kukubohora. Wari umaze igihe ubashwe n'amaganya, ubashwe n'imibabaro, ubashwe n'ibintu wasengeye ukabona bitagenda, ariko Imana iravuze ngo ntabwo yasuzuguye gusenga kwawe. Ni nayo mpamvu ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Aya ni amagambo yavuzwe n'uyu mwanditsi w'iyi Zaburi. Mwenedata
data mukundwa, niba Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, tangariza ubuzima bwawe, tangariza uwo muri kumwe, umubwire ngo Imana, haleluya, Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, yitaye ku byanjye, yitaye ku masengesho yanjye, yitaye ku gutabaza kwanjye. Imana irandwaniriye, Imana indwanyeho, Imana igukuye muri ayo maga, Imana igukuye muri ayo makuba, Imana igukuye muri izo ngorane. Imana iburanye agaciro kawe, Imana iburanye intambwe zawe, Imana iburanye gakondo n'imigisha yawe. Imana yitaye ku gusenga kwawe. Umaze igihe ubona hari ibintu bitagenda, ariko netala bonesa winima heya sansoni minima shawiri foria. Imana yitaye ku gusenga kwawe kandi idasuzuguye. Imana n'igisuzugura. Twabonye dusuzugurwa n'abantu bitewe n'uburyo bazi kavukire zacu, twabonye dusuzugurwa n'abantu bitewe n'uko bazi ko nta mashuri ahambaye tugira, twabonye dusuzugurwa n'abantu tubonye neza yuko batwizaza ibyizere bidahari, ariko Imana yo iravuze ngo yita ku gusenga. Haleluya. Hari abantu batakwitaho bitewe n'uriwe, hari abantu batakwitaho bitewe n'aho uvuka, hari abantu batakwitaho bitewe n'abo ubana nabo, hari abantu batakwitaho bitewe n'imbaraga zawe nkeya, ariko Imana iravuze ngo ni Imana yitaye ku buzima bwawe, yitaye ku mibereho yawe, yitaye kuri famiye yawe, kugira ngo ibemeze yuko ari Imana iri kumwe nawe. Hari igihe usenga ukabona Imana bakagira ngo nubana n'Imana, ariko Imana ibanye nawe kuko yitaye ku gusenga kwawe. Imana yitaye ku gusenga k'umugabo bita Daniel, ubwo bari bamugambaniye bamugejeje mu rwobo rw'intare, ariko Imana yita ku gusenga kwe. Umwami ngo arara ijoro buracya adasinziriye, biraba ngo mu gitondo mu museke azinduka ajya ku rwobo aho Daniel yari akingiraniwe. Bibiliya itubwira ngo iki? Biratubwira ngo aramuhamagara ngo yewe Daniel mugaragu w'Imana ihoraho, ese Imana ukorera iteka abashije kugukiza intare? Arasubiza ngo Imana yabonye nta cyaha mfite, yohereza marayika wayo. Imana yohereje marayika wayo kubwo gusenga kwawe, kuko yitaye ku gusenga kwawe. Imana yohereje marayika wayo kuko yitaye ku gusenga kwawe. Imana ije mu buzima bwawe kugira ngo ibohore ubuzima bwawe. Daniel wangu, Imana yohereje marayika wayo, yakijije intare ntacyo zantwaye. Mwene data, ibyo bibazo n'amakuba umaranye iminsi, wari ugiye gusozanya uyu mwaka wa 2025, Imana irahagurutse. Vuga ngo Imana irahagurutse. Tangariza ubuzima bwawe ngo Imana iravuze ngo irahagurutse. Ihagurukiye kuza kukurwanirira, ihagurukiye kuza kugukiza, ihagurukiriye kuza kukurana. Iburanya intambwe z'agakondo yawe, Imana iburanye amashuri yawe. Wa muntu we, warize ariko nibyemera, waragerageje ariko nibyemera, ariko kubwo gusenga kwawe hari ibintu bihambutse, hari ibintu bipfundutse, hari amapfunda apfundutse ku buzima bwawe. Imana yitaye ku gusenga kwawe. Biraba ngo yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwawe. Imana yita ku gusenga. Iri jambo reka nditsindagire, ni ijambo Imana ivuganye nawe muri iyi minsi isoza uyu mwaka, ni ijambo Imana ivuganye nawe muri uyu mwaka turimo kwinjiramo wa 2026. Imana iravuze kuri amasengesho y'iminsi 21 twari turimo, kuri uyu munsi wa 19, Imana iravuze ngo yitaye ku gusenga kwabo batagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Imana ikwitayeho, irakurwaniriye. Nubwo imiryango itakwitaho, nubwo abo mwiganye batakwitaho, nubwo abo mwakuranye batakwitaho, Bibiliya iravuze ngo Imana yitaye ku gusenga kwawe. Dufite utwitaho, dufite umurengezi, dufite umutabazi, dufite umukiza. Imana itugirire neza. Shuti yanjye, narinzanyira ijambo risoza uyu mwaka ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Narinzanyira ijambo ry'ubuhanuzi utangira uyu mwaka 2026 ku buzima bwawe, rivuga ngo Imana yitaye ku gusenga kwawe kandi adasuzuguye gusenga kwawe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gutabaza Imana, tugiye kubwira Imana ngo Mana, turagushimiye ko witaye ku gusenga kwacu, turagushimiye ko turengeye ku gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, wowe umenya byose, ukamenya byose, ugatabara mu buryo bwose. Mweretse aba bantu badukurikirana mu minsi ya buri munsi Mwami, aho tugenda dutambutse ubutumwa bwiza n'ijambo ryawe. Urakoze ko witaye
witaye ku gusenga kwabo nubwo nashinge nta rugero bari bafite, ariko uravuze ngo witaye ku gusenga kwabo kandi ntabwo usuzuguye gusenga kwabo. Urakoze kudasuzuguye gusenga k'uyu mukobwa, urakoze kudasuzuguye gusenga k'uyu mubyeyi, urakoze kudasuzuguye gusenga k'uyu mugabo, urakoze kudasuzuguye gusenga k'uyu musore. Haleluya, haleluya. Urakoze kudasuzuguye gusenga kw'abanyagihugu mu mbaraga n'umwuka wera. Wumvishije gusenga kw'abantu bawe Mana kandi ukwitayeho, ubinjije mu mwaka w'umugisha, ubinjije mu mwaka w'amahirwe, ubinjije mu mwaka w'ibyishimo, ubinjije mu mwaka baronyema agakiza leta ya sinima. Urakoze Mwami Yesu kubarengeye kandi ukaba ubakije, ni mu izina rya Yesu, amen.